ngakani leiriba mioi sing manipur manung da leiriba sing she makoi se indigenous inhabitant natte makoi karmai tawna indigenous inhabitant donal moina leigani karmai tawna manipur sibu karmai tawna moina khopaga moina josan gani masigi plan ni moina tawriba se akoina hai nongpoktagi numithoi hai moina hai nongchuptagi numithoi hai असुक जन मोहिन तौनिंग तौब एजिप लो से मोहिन मोहि मखुत लौरगा मखोइन फेरजोल चुरचानपुर कंगपोकपी अमदी कोई मोरे असु मफम पुनमक सिगम से मोहिन तौनिंग तौब अखोइ नवा लौदे हाइद मणिपुर सरकार मसिनी तौरी बस फरे इंडिया सरकार न जेंगबदा मोहिन अंडरस्टैंडिंग करी लई अदुदि खंगदि अखोइन सुम नाकोंग ताबदा चीफ मिनिस्टर बुना नंग तमदा नंग येंगु चिंगदम द नहीं येंगे मसन मे बी हियर से मिन ngangnari बाइवाने अदुबु तौरिबत पुनमक सिना भारत सरकार सन ममित उशल्लगा तौरपसे भारत सरकार के करी इंटेंशन मसिन कोन खंगीबा भारत सरकार ने मणिपुर सिबु मचेत ताहनगे तौरिबरा नतना भारत सरकार न मोइन मसे पिथोखरेद मसे लमसे पिथोखरेद मसे यामन मसे नखोय यामन कोक सागदो रहने तौरीरा भारत सरकार के मयक सिंग मा स्टेटमेंट अमा पार्लियामेंट दे पिबम थोइ मो तौरी बसे कनान तहुलिन हाइद मयक सिंग हाइद भारत सरकार न तब मणिपुर सरकार न मा आद मसाग स्टेट त लेबा एसपी ग ममियोय अमन हविलदार अमा अखोगी करिय कोई श्यामलाल पोल हाइबा मसीगी हविलदार सिना करीनो हाइबदा मासे यामने इंपोर्टेंट ओइबा हविलदार ओइरम्मे मान चलगा मखोइगी लालहोब ग्रुप सिंग सिगी मरकता तिल्लगा मान वीडियो का थागलगा वायरल तौना तौरिबसिन असिन ताकपदि मक्से तोइना ऑफिस सिगी ई पाव ऑफिस सिगी मासे आर्म्स के कोर्ट की इंचार्ज आर्म्स के कोर्ट मींस एसपी की ऑफिस द नंबर ऑफ अखोई नोंगमई मखन मखन की स्मॉल आर्म्स मदिगी अचौबा आर्म्स एलएमजी प्लस अखोई एसएलआर प्लस AK-47 प्लस अखोई .38 करी करी नोंगमई पुनमक सिगी इंचार्ज मा ओइबा असी नुपा से आर्म्स कोर्ट की इंचार्ज ओइबा मियोय असे यामना थाजबा माकी इंटीग्रिटी लेबा मी मतम पुनमक आर्म्स कोर्ट के मनाक सुम लेगी मरमदे मयामना लूबनी एनी मतम नोमई से पिरो सितौ मान इशू तौदरबनी ऑर्डर तौद मसिंग थी मान थमगुदरबनी मदि नुपासन पुगरी पुंग सुक्त पुगरी नोमई मरु से पुगरे नंबर से पुगरे सोय तो रेडी तौ थमगनी मा करिगनो मा नुदिन मान काउन पोरक्तरे नोंगाला पोरक्तरे करी पोरक्तरे मसे थी खोतना तौदन मसे याम अरुवा फमने मरुइबा फमने अदु मनुपासिना मा के आर्म्स कोर्ट की मफम दगी लेंग यादब मी मई मयुमसु मदि मनाक्ता पीगदबनी मक थापना थंब जाते मरम दि मक थापना थमु तब मा से हाईजैक तौरगा मंगदि शोल्डरगा एट गन पॉइंट तौरगा नंग आर्म्स कोर्ट नोमई म्याम पुथोरगा अद सेकंड एमआर द नोमई 50-60 मांगिबदो अदम खंगबि दुगाय मरम दि बसे चेक तौदबा फ्री थादोकपा मदि मकोय से एट गन पॉइंट द नोमई म्याम से पूर्ण चटकिबसु जारी जन अदुगा मियोय सेने चलगा लालहोब ग्रुप सिंगी मरकत मान चलग तिनरुगा हराव जयफतन नुंगाइदन मान लेरिबसिन ताकपदि अखोय यामन चिंगनै मान नोमैबो पुथोगा अतै दमोन काफन नबगी हाइबे तमक्तबो मान करी शिलमुइदगे हाइबे दैट क्वेश्चंस वी आर रेजिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनमदी एसपी ने मतम पुनक हविलदार अमबो पानबो ngamba होनते माई मखा मखन रैंक कयम लेरी एसपी इज डिस्ट्रिक्ट की मग अचोब इंचार्ज अमनी मत ही इज अ सीनियर ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट सेकंड इन कमांड द लेरी बनी दिशी ग मखोइनी होना अदु मसिगु मनुपा सेबु सस्पेंड तो हाबदी ही डिजर्व्स करिगु मापु सस्पेंड तोमदबो तार द एसपी मक मसा मक्सी ही इज एन अनफिट एसपी कोन हाइबम थोकपनी मरम दिमा आर्म्स कोर्ट की इंचार्ज ओरेगा मागी मसागी मफम अखो प्लेस ऑफ ड्यूटी थादोगा मान कदाई द लालहोब ग्रुप चलगा हराव जे फदन फोटो नमन खोतना वायरल तौना थारी बिसिन ताकपदी मसे माकी हानदिगी सुमाक मसिग मलमचत नत्तब तौहैदब थबक even by mistake me atege tinusu yadaba rather than his own police personnel natrabadi he has no business to talk with anybody
and no one should go to his arms court the changmuchi ya to mafam dani yamna lu mafam nya aduma suspend tawrise he deserves. Suspension doesn't mean that he is dismissed. He can be dismissed subject to a finding. Karima mana tarumi puna musa mana willful intention da mana masi puna musa shwaram bapuna muledi he can be dismissed even. But preliminary inquiry say makwa suspend torbana preliminary investigations or inquiry chathangini adi matung da makhan ge maki mod wahang paung torkini witness logani khokni. It's a long story. Masigi tamakta how this ITLF or how these people karamahin tawdana police ki matak tamoni attack tawdana SP office attack tawba DC office attack tawba mapur akoi amuk reinstatement taw hainata. This is called jungle ras. Manipur langan, do you agree? This is a jungle ras in the Manipur state, the jungle ras. You kushi tawba yo SP DC bu leibe jaro haina tantoi nganang nandi tamak tong ta ngashidi pauta ba the SP DC ga amu pudan lai. How the government you have agreed? Of course, no nasana kalam mujhe hayeng nongale hare chief minister you leave your place. How the is the chief minister, honorable chief minister, are you going to vacate your chair? Moi hare khigani Moni Taurei base this Chin Cookie Joe, this terrorist group. Moni Taurei base Babu Parai M Torokpani, Chief Minister Secretary M Torokpani, or Manipuri Punamakse Manipur de Tanthoga, Makoina Sigal Lairaga, Makoin Mamang the 1951, the Torokpa 53, the Torokpa, Loni Chin Cookie Joe Punamang, India, the Liverpool, Manipur, the Lakpata, they are all entitled to become a scheduled tribe certificates. Hydra Pishal Mamayam Naga Masi indigenous inhabitant living Manipur the labor singna Makoisha Koi Mohi Pang Masi Chop Manabana Chop Manaba Manwakan Kalu the Badigi Myanmar Digi Lakpa Laos Digi Lakpa Thailand Digi Lakpa Bangladesh Digi Lakpa Ati Mapum India Mapum Pum the Laga Manipur Sop State and Law in the Changchal Laga Makoi the Civil Tribe Certificate Piraga Mati Mokre Padika Thala Mating Taura Padikat Talaga Ati Naga Tribe Manipur the labor singing Pangjaga the Basaruk Pau Mulaga Pai Hibase Nagati tribes Manipur Kangau Tapa Ado Hajikta Huran Mamatu made in Bahidana Todramokoi policy programs long before me Tori Base Mase Manipur government it is a defeat on the part of the Manipur government. On the central government must back to we have there is every reason to believe. Bharat Sarkar ne Yadrapadi must say minute Pungani Manung the law in Churachanpur, Fedjol or Kampope Punama completely law and discipline restored to peace law restored to Mako the pre Thariba army the Mako hiding with Togdaba, Assam hiding with Togdaba, Central Armed Police Force more the hiding with Togdaba, Ashipulamo Tori was a Kanankani, Akudi Kangre, Lenga Kimokokta, or Manipur Sarkar. Matakta Harakrakano, no Masatono, Shito, Hydra. Madam the election la a Hydra with the vote card to me, vote card the Vija de Mother Noina Napam the Yellow, Machine Masatado Kohe, Mosh Masaki revoked the Gohe, Masaki SP Dishiga, Lotola police, Manipur Sarkargi Mamaida Lekom Teshanbani. Government of Manipur should not have done it. Government of Manipur, you have totally failed. Morally, you have no rights to be called to be in the chair as a Manipur government. Yamni kaini ngaini. That is nongalaga di the moi nongalagi SP Dishibu. Ashok Phajana duty tauriba. Mr. Kumar Kari Dhanush Kumar Hybrid Karino. I salute these two young officers. I kangi amadi. SP Mr. Shivanan Habidu, Yamna Kuyi Shivanan Habiduma, Yamni Surbid, Yamni young man, I happened to got an opportunity to interact. Ma the Kampu Kanando, Senapati de Lermi. He is a smart young man. Must say Yamna Nungshi, Yamna Angni, Nahani, young officers, a lot of talent, Dishi himself. Mukoi Nibu, who is the king of the district? And who is the general and who is the prime minister of that district? Makoi Onibu. Just Mokoina threatened the way the Makta. This narco terrorist group threatened the Manipur government, you just lifted them. Tomorrow they said, no, Chief Minister, you back at your chair. What you are going to do, Manipur government? Kari Tabutagi.
यामने कायनिंगाई नि यामने कनानो लाली बसदि खंगदे भारत सरकार मुखते जाओरे मणिपुर सरकार बु भारत सरकार ने मियंग नत्ता बरोमदि येंगे मणिपुर सरकार जो तुहनगे खनब्रा करिनो खंगदे मखोय अखोय यूनियन टेरिटोरी और अखोय सेपरेट स्टेट मसे पीगदि तौरिरा अदुस कइनो खंगदे अदुबो we people 34 communities people in Manipur living अखोय दि यारोइदो नकोइना मसी अखोय स्टेट सेबु नकोइना थुगाइगे मचे मचे तौगे खनब्रा भारत सरकार आपको कभी होने नहीं देंगे मरम दे 34 लेबर कम्युनिटी अखोय लोन we are solid we are under one umbrella to face any eventuality मरम दि मसी यारोय नकोइना दिल्ली ता पावर पाइजे बताए अखोय स्टेट गवर्नमेंट की मरम द you shall not have any right to interfere or to breach our state thoibe punamase manam maduna akoi hajibogdi exactly khangdri tawri punamasne yengbuda Mr. Mira sum yengbuda makoi sa koina pamdaba thabak ngata tawri punamase bharat sarkar na sum mating sum injan ba tohungdana manipur su mache thugai degi kanna honabra haibase akoni wahang se matam pun akoi hangi isada madu hajibogna reply phangdri adu tapna sum yengbudadi akoi khar ka thajaba hore adu de akoi kari to hongthoi akoi peacefully akoi manipur da leriba 34 community akoi should we not stand against the government of India should we not stand with this narco terrorist people against them madam di makoi di they are not indigenous inhabitant of this state only the Nagas and the Meiteis of course Bengali Nepalese the Marwari Punjabis or Malayali or Tamil ati sagali punam Bihari you are all permitted to stay in Manipur madam di nakoi chahi kaya tin khoi leir bane I am talking this narco terrorist people coming from across the border 1961 da masigi NRC hoguni hare moi mipainer moi leiri kari han kan NRC da hang tarbedi moke mapa mapu kana poi sig electoral roll putharo 1949 da lapra 50 lapa che putharo jeng loin thigani kokani motun mokoi intention di completely churachanpur the office pon mokse mama the forest ke office pon mokse land survey department revenue department kaim to evidence phangdanu bai moina jungle mai tha the forest office pon loin mai thariba so that kana gum to the evidence phangdana bai na mokoi ne tawrei bas calculated on a very calculative makoi se mihat page sagai dona moise tawri bani aduna manipur da leriba citizen punamak akoi haji akoi ready leitabu jade asu mamioi singna manipur machet tahange tawri base akoi bi tuminna lebam thokpra natuna matik chan masigi pakhum pibam thokpra thoktabra masi mayam da 34 community akoi me khana da yade akoi makoi na laga tuminna lejabada makoi thabak phangi moine misuse togiba power 1953 da one Mr. 𝗦𝗢𝗡𝗔𝗡𝗦 or 𝗣𝗢𝗡 moi ani moi amani namano home commissioner amani chief secretary oramba PR gi matan makoi ani no onthok onjin tokidana loina mukhi narco terrorist pon purak po jana na bapuna tawrumna manipur se batham ka ondokna jo akoi bu gyan ta ngahol bese we 34 communities akoi haji gyan tabam thoi aduna अखोइना हाइजरी बसे मणिपुर दा लिबे पुनम इंगना तंगदो लेताना लेयु don't create any problem अखोइ करिसु काइदे indigenous inhabitant later बसो if you were an Indian in 1961 mamang da lakpa tarabadi be an Indian enjoy it but don't cross beyond the limit मखोइ से greediness अरकपा मणिपुर हसे मोय मन मसे कोंझल लगा पूरा चाथोगा मेते पुनमक नागा पुनमक अति सगे पुनमक लोइन चसल लगा मसे अखोई मोने अखोई जोसल लगा पुंगतुम तुमल लगा मोहिने मसे अखोई बाउ परादा हजि ऑनरेबल सीएम ने फमी से मोय भेकेट तो लगा फमगे हैने तोरप एमनी मोय से एनीवेयर इन द वर्ल्ड मोय से तिनबु जादो मियुनी द हिस्ट्री सेज इन द हिस्ट्री प्रूव्स अदुना अखोई तौरिबो चुरचानपुर तौरिसे गवर्नमेंट नखोई अदुक जमने वीक ओइब्रा सरकार अदुक जमने शोनब्रा नोंगाले दु नोय थादो नफम हाइदो नोय करी नोय थादो होइदोइदी just narco terrorist group karana churachanpur farjol sumai tawna tawru haibe tamukta whole manipur the label lakhs people akoi sabu phanik shetna lerbro akoi sabu nupi da natana akoi sabu kari hainu pulla khoi myam sabu mohi ki bidige akoi chak ka cha dadana akoi jum da tum dadana ki dana khoi leide khoi myam tumin na lerisir ishor khom lerisiro natara khoi thengna bam thoktra now government we request to this the time to
to face the any eventuality. हजिकती ईट के जवाब पत्थर से देना चाहिए. मसे भारत सरकार की बात ताब जा रहा है. भारत सरकार दे मखोई बु समझेंगे पद खर 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 मखोई मतकता शातिन ने कुपी दना और बुलेट प्रूफ उपी दना मोई से करे सुम मखोई बु थेम का मखोई से मखोई तालिब डिमांड से ग पीग दी तोबा खर कोई दी चिंधो कदी तोबा असंग म प्लान न तौगुम तौइने बसे कोई मणिपुर दे लेबा लेंग मयम पुनमक अखोई मसे ज्ञान तम थोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनम खंगम थोई मणिपुर लेका लेंगा कदौरी अदुसो कोई यंगम थोई मणिपुर लेंगा क्यों मतक तो कोई थाजरक्तरे because you were too weak, you were too mean, because you have no locus standi in your own state. Isha state te isha na control to bang ngamatre haidana masamaya mamang the proof to robati ko yamne ikai ne lenga pobiri mamayam. Just me karan mi chum chamdi chamwa chatuk na churachanpur said you disi get out, you speak get out, no lebija to chal. हने तालगा हेलीकॉप्टर थारगा पूरा लहोले हाइवे से शेम मशीन इकाई निगे सिगई हने इकाई निगे लेत्रे अखोई से चाहिए कुंथा निपान पुलिस सर्विस तक घुसे लेरी. We face many things in our life. अदु तबोता पुलिस चंग मनी. It is not that कोई क्लार्क अनते चुरुप थागा क्वा चार कोई फाइल वर्क तगुदम नते अखोई से शिवा जब अखोई से क्या अखोई नंगी. Fortunately we got back our life. अदुगा असुमाइन तो इकाई पीबा पुलिस डिपार्टमेंट द होम डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट द चैलेंज तौरगे हेड द गवर्नमेंट सरेंडर तौबा पुलिस द कोई नो हैड हैव सीन इन दिस कंट्री. अदुना यामने इकाई अखोई रेडी लेसी हाउ बेस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर ओन स्टेट सगई पुनमक अखोई ये चिंग द लिबिचन पुनमक बी प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट योर मणिपुर स्टेट आवर मणिपुर स्टेट हाइबा आई मसी वाही शब्द फर्स्ट टाउन थमजगे.